Jadi Mulyadi, tolong Bang, dibenerin nih jalan, Masya Allah. Tiap hari kesini, Masya Allah. Tobat, Obat jalannya ya. segera dibenerkan. Siap nanti ya didugikan ke Bapak Aing. Amin. Amin. Bapak Aing bukan mantap. Siap penyala Bapak Aing. Kumaha jalana? Butut kene. Jalan butut. Ya siap. Kumaha jalana rawaseun teu? Butut. Butut. Punten Pak, menurut Bapak jalan ieu kumaha? Tanyakan ieu. Jelek sekali. Jelek sekali katanya. Atur nuhun Pak, mangga hati-hati. Mama perhatikan teh kumaha tah? Tiga wahangan saat. Tiga wahangan saat. Omiannya lah. Tos tukso ya teh. Usaha omian teh kudu pugu. Hah? Usaha. KDM dong. Tah? KDM. KDM hidup Bapak Aing. Hidup Aing. Nyala. Oke. Oke. Puntennya di waga kumaha ya jalan. Awonnya aja. Awon pisan. Oh, kedah kusai dilaraskeun. Ku Bapak Jadi Mulyadi. Ku Bapak Aing. Bapak Aing. Nuhun Hapunten Bapak Aing da kumaha geuninnya tuh sadaya nyarios kitu. Siap bangga hati-hati. Ku Bapak Gubernur ku KDM. Bapak Aing teh nya. Nuhun Pak Haji. KDM. Siap. Terutama Bapak Dokter anu ganteng teh Bapak urang sadayana. Ayo.